Nairobi kodhi kaunti ma Kiambu. Gedo mar apaya madonjo baba yao machiegni kanyo kod apaya ma Chania River e boma ma Thika. Kaunti ma Kiambu iyango kaka okang' maduong' mar tieko dhugruok mag nyamburko e apaya no. Gedo no wachore ni dhi jiwo yuto mar oganda kendo kelo yot ne joriembo mopogore mag apiko mabende osebedo ka ketho saa kaluwore kod dhugruok mag nyamburko kaachiel koda kama seche mag apaya mayudo jowuoth kod joriembo e apaya no. Jo apiko go kotele koda Carolina Njeri kaachiel koda Steven Mwangi okwayo piny owacho ni mondo okas chenro mar gedo no, kagi wacho ni piny owacho onego medo yawo nderni mamoko mondo okas chenro mar keyo chiemo kod gige ohala. Giwacho ni mondo chieng' moro boma ma Thika ochope rang'iny mar bedo boma maduong', nyaka los yore tudruok makare koting'o bero apeyni kod keto teyni e geng' apaya. Na tunafurahia sana kuona hii maneno ya upanuzi wa barabara namna hii ni afadhali kwa kila mmoja, kwa sababu kuingia na kutoka huwa inakuwa ni ngumu sana hapa Thika Town. Hapa kwanza hapa tulikuwa tunapata shida hapa. Mkija barabara ni nyembamba hivi na unaona magari yanatoka speed kutoka upande wa Murang'a. Kwa hivyo huwa kuna hatari hata kule kutoka tu unakuta unaweza kuhatarisha maisha yenu na pia abiria. Traffic imekuwa mingi sana pande ile ya kuingia Thika. Ukiwa kule juu Gatitu from Crevas huko juu imekuwa mingi zaidi, but with this unaona kama mimi natokanga na hii hata kama ijaisha hivi bado natoka nayo, imekuwa mingi zaidi, so hii ikiisha itapunguza ile. Bala kusema kweli imetusaidia sana kwa sababu imeondoa hii jam ilikuwa hapa na pia accident. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Hii barabara ikiwa venye iko tunakuangana shida, manake hatuendagi kufanya kazi kwa haraka manake ya hilo jam. Pengine hata gari zinakunywa mafuta. Lakini ikikuwa imepanuliwa, gari tutakuwa tunatoka tu, tutakuwa tunaenda shughuli, kila mtu atakuwa na shughuli zake tukiwa kwa laini moja.